robo kwa mulaithiria wa Meru TV ntukakunitite na mbere boya iri Jumatano ya tariki 25 mweri ni wetandatu mwaka ni 2025 Kanko acho wenye kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tiri Mbabu na waziri wa karibu dene na wathani bwa matura Kipchumba Murkomen akaira regarone ya rais na theterete bunene mabitha babolisi akiwa ni bakurutangu yo bura kubatere kulukina weterotere ruriani na thirikari ni rero kunjira jenzi nikenda baita na mbere na maandamano. Kenya is the country that has the most difficult political environment to operate as a police officer. Political and constitutional. On one hand, the police are extremely constricted on what they can do and not do when it comes to managing public and making sure there is law and order. On the other hand, you have a population and particularly political leadership that is very belligerent in terms of supporting the work of the National Police Service and the police officers. So in this very difficult environment, the police are caught between a rock and a hard place. And in the circumstances, the police officers have to make a decision whether they will side with their country or they will allow irresponsible political actors to spoil the country. Your Excellency, these police officers, having for the short period of time I've served in this ministry, and having visited them in the northern part of the country, the Kerio Valley region where they're maintaining law and order, and different parts of this country, you realize that despite the difficult challenges, economic situation, facilities that they are the most patriotic lot in providing law and order in our country. And Mr. President, if you hear the people who are speaking now about we want to come to the streets, we want to do mandamano and so forth, Your Excellency, you wonder what is the exact reason. You look at the reasons that have been provided. There have been situations where, unfortunately, in the course of this providing law and order, one or two unfortunate incidents have happened, and the law has been able to take its course. But you will find that despite that process, you will find people who are looking for every reason to come to street and to cause mayhem and to stop people's businesses. And then the police officers are sitting every day simulating how they will be able to stop these people. In the ministry, we are ready to meet the families of those who unfortunately, Your Excellency, suffered as a result, lost their children as a result of these political acts. Your Excellency, it doesn't matter what happened. From a human perspective, we are ready to meet their families, have a conversation with them, and see what else we can do to support them. Your Excellency, our doors are open. And I am sure even your door is open. And the door of the IG is open for us to meet with those families. We want to ask those political scavengers to keep off and allow those families to visit us and let us have a conversation with them to see how best we are going to help them to move forward. Tutanambere na nteto cietu hetithia bikibiki kuma isio mbunge Kiatiganya West ni basi umirite kumeneria mbunge wa John Mutunga ni kirepa kuobisia wene kuringanithwa na kura kwa mbesa nkulukia milioni mwanja ida basangite cia ukiria hetithia bikibiki nende ni baya nite ntuku 14 bethire baicokerwa mbesa ikethira tio bakaethira bakebwithia maandamano mwandiki wetu wa nteto Adams Muturia wa Thirinja no ina ripoti Tete bikibiki kuma gicigo mbunge Kiatiganya West rungura ikundi kumenyeka ati weba ibachumirite na kumenere bonene mbunge wa gicigo mbunge Kiatiganya West John Kanyuthi Mutunga ikiraba kuwa mana kwethire bachangethire mamilioni ya mbeca igire kiathuka buthire gitekene kioro o tire kinya chiringi mombe ta kwetha kiamukira mwanka thai. Number 1 tuna challenge imwe ekwetha thukianine na mbeca cietu ciankangwa imweshimiwa Mutunga Bato tuyete ao ruare tuna kuinyigia kwa unene tumwira baba itwatikiriwa munene na nyumo iwe we na cio batu atokuromba antu babikibiki wapatiwe pesa yao ibo wetegeria bona krombia cienu antu babikibiki iba uwete chekira bathanirwe ifeki kate feki ndenda kuwa kene wo ukasiku keke athokera kyare aroro kwembeche changiro milioni 9 na chiare cha kwa empowerment anto babikibiki bonde Kiatiganya West
na ate kuraere anto bakai batweka bamwe bakona bange batekona plus na ate kwaere machama ni bethetwe kenine na nye kuru ibeyete othe we kuma mbe ona kuru kwanta baumete aini ote thiringi bona nyaruare. Walifanywa harambee pale Oro Stadium na wakaweza kupata almost 7.65 million, na hizo pesa hazikuwa za kuenda kuweka kwa mtu. Hizo pesa zilikuwa za kupatiana vijana hawa waweze kujisaidia, kwa sababu tunajua mara mingi bodaboda zao zimesimama, wengine hata hazina miguu, haziendi. Hizo pesa zilikuwa siwasaidie, siwainue, lakini maajabu wakati wamekuja kwa ofisi yangu, wamekuja mara mingi wakilalamika, wakiuliza kwa nini pesa zao ziende ziwekwe mahali na zinawekwa na mtu asiye wa bodaboda. Mutunga utewa aka intimidated nunto boku nunto dhaiwe na power is transient. Power leo kuna power, kesho hauna power. Na dhairo kwenda utumira antu babo boy ukwenda utumira vijana beto boy ya kabobote anete bikibiki barua Mutunga ethirite gitumira ikundi kira gitumbete kwethira kyandike thukomba kwethira kira kombecha ii ora bombete kwethira kwa batukomba kwethira betambwe ikundi kira Mutunga komba kwethira kirita kyongo ndo teketithia bikibiki wena kiama kia bikibiki kira getagwa Rise and Shine. Kiama keu kiabetherwe ntuko iyele kwenju matano kiatho kira kinene kiari na mheshimiwa Kimani Ichung'wah ke secondary anene barabetongorete kiama keu uma mutongoria o atuwajui na atuwatambui te sawa na ito kwenda kuwa kiama keu kitena barua na kethire iba gukararia bena barua tutirimane ara kwa socio tone barua yo no abari intereste awana barua na ikiama keo rongo na ikiama keo lila. Ile kikundi mimi najua ni Atigania West hii na iko na kodi. Wako na kodi yao ambao inaongozwa na Bwana Kirema, wako na kodi yao. Sisi vile kwa tunafanya hatuchukue vikundi tu kwa sababu imeregister Tigania West au Tigania whatever. Sisi wao watu wanakuja wanajiandikisha na kikundi ya Kirema imeshajiandikisha kwa ofisi yangu. Ende bado Tigania West tona 9 million na 9 million ni jombre wetu obichine mheshimiwa Mutunga nonto officials para yesi ginotare banki ibo bantu ba ofisi yege nkenda umuria mtu ata Hussein urambiche no mndo Probox no aramrete ekundi ya Probox isiolo inakumani ya bikibiki kenda umuria mtu wetu Ken yawe urenda agitangwenda na CDF office inakumani ya bikibiki akaibandikaria yetu ajeta patroni no amudhurera ajeta patroni bothi batumite ntumukire Mutunga no kwithawe mwamukana orabo gwite bira bakwenda imbecha chiona kethira tu ba mone bara mutang'ang'one ngari ne monki itoko mya Mutunga na mbecha lakini bu yatere inyoka kwa na mbecha mwathani nkologia mbecha na ile leona teria to konyo mya thene turethe konyo teri mtu akagethe kuri matrakta na nondo mtu akagethe kuri matrakta mbejire chero ichako keria ikundi bya yuthi anto babonda bonda baumanthe baitia na mbeche uwa to kuri Mutunga na Keni na anto ba wano bichiegie iba ba okeria Mutunga mwathani ari goro na kwene anto babikibiki bonde para batirimanete arware twina njenda ile itomete twithira turia ote muntu bikibiki renge atumiro muntu ara obichine Mutunga anto babikibiki teke amagia siasa turi independent tukirara watu mfunguro karara pesa are tunakubaliana Ndra kwao mheshimiwa Mutunga tafadhali anto bomba empere ku barabatikete anto babikibiki batekone se dendro kwera ruare imene tekeri bokonia na kendro menya ware obebelia mante yaku yathoki ngiripotera Meru TV kumatiani mbetanda msimuturia wa Thirinja. Tutana mbere na nteto cietu a siasa ha kaunti-ini ya Meru ni bameneretio bunene ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua nikiraba kuoti witi na mbere areterete a Meru. Ebreto kumethoni mwandiki wetu wa nteto MC Mwitonga. Asiasa aja kathetune Kamiru ne bombete kwithiro bakiumira na nkuruki bakimeneria Ndionga irera thithitwe ne mukathe Rigathi Gachagua uria wari deputy president wa umbere na bomba kwithiro bakira wananchi gutekio na gutege ntukinya no kiriko Gachagua omba kwithiro akiretera Mumiru rito ria kombitagwa Mugoresta Mukario Meru county kuma municipality ikwenda kwariria Ndionga ira ndironere ya former vice president ya Riongeta Meru
na ndenda kwira Meru uni jenda Mumeru ndenda kwira Meru ndio ngatekera thuki indi ankwenda kwira bau barariongete mbere tigeni kwairia Meru kurionga gutithuki indi tigeni kwairia Meru Ameru ndenda twereanwe batu twaringire kura mwaka ja 2022 na ria twaringire kura kuringa kura kaire tukaringa mwaka 2027 na nandika gitene gakaikagita kama endeleo muntu kweja kuthiurunka akeja guturumira MPs betu te MP akuruga mibatu akuruma turi Ameru na kuruma atongeria betu uni ndira Ameru bukare bukimenya gute kura ikaringwa ruzo gute kura ikarikwa next month kura no 2027 kwa kura ira twaringire cha 2022 ituone maendeleo jacio thaa izi tutige kwairwa twebera maendeleo nukuona ria ringi twaringire gituma igitare Uhuru turanwe kuringa gituma maendeleo jareta na ara jetire tararega kwija na ara twaringire kura uni ndira Ameru betu tukiririeni na tukiriria tongeria betu no kareka mtu eja kuintimidate ya kutongeria betu tuja kwaga maendeleo thirikari ruto itwamiringire kura na nio tukwenda turetera maendeleo in Meru County tutikwenda gituma gikingi kweja kwirwo gituma kia urire turaga maendeleo in Meru County kiabiere ankwenda kwira atongere bara bonde ndone bakithiurunkania na former president nkwenda kubwira antu baba ibatige kingi batige gutwairia igita riri antu baba ratwire thirikarine antu baba bataumira batwira thirikari ni nthuku antu baba itu kuona bongo bathukirie ngugi ciao na ukabila na bange kuthukia ngugi ciao o bongo na guti mukenya utona muntu athukite ngugi ciawe indi antu baba bakeja kwambira gutwira thirikari ri nthuku guti Mumeru bukeja kwairia thirikari ni nthuku thaa ici bukeja kwithura ria bwari thirikari ni ebugi indironere former president akithirunka akiugaga mbeca cia housing iria antu bangwe bakugitwa mbeca iri maici kugitwa lakini mbeca iji itagitwa akuma thirikari-ini iwi decision ira bamikite thirikari-ini na tige kwebera mantu thirikari-ini no twateku thai amberia kuonania president wetu no muthuku kwa president twikwira batu Ameru itukwendete na twikwenda na kura cietu ora twakunenkere na turenda wije tuitire maendeleo in Meru County na iyo gwa tukumenya mwaka 2027 kagita kau gakinya tukamenya na iyo kagita gagakinya gakumaka tumenye ngugira witite kingi nkuona former governor na wakithiurunka Meru County agitaga akiugaga uria cibitari ciategerwe ira cibitari itina ndawa cibitari itiakibwega kawira igau Anthony ukithithia nteto imwe no ntubwo kwithura ja cibitari iwe kwirwa ritima wau iu ni airutererwa nyakwe mutuma ntwithinki athire thirikari ni meri 3 na nukumenya teka kwirwa finance irario no tigire county iri empty Petro Kanana mukari wa South Immense kuma Nkobo ndene Meru County ndiaja nuntu bakwariria ndiunga irerejire kiumia kithiru weekend ya deputy president ura wengirwe na atongeria bara bangi benganirwe nawe irerari Meru County ankwenda kubwira atiri Ameru kare ni bociuki na bumi chanjoka antu baba ri barari thirikari-ini utigi ntu baturetera antu bari barari thirikari-ini itwigirwe mantu ja scandal nyingi ira ciakarikire na nkwenda kubera ugwo Rigathi Gachagua utengirwe iruto wengirwe na ari a parliament ni abunge bakuona nteto ciaku ititenie bwega nuntu bakwithira no aretere division na politics cia ukabira ankwenda kwira abunge betu tutitikirie tukaranthi tuona antu bathithia gikundi gya kwijoruma abunge betu ituje beru nyume William Samuel Ruto na ituje mikakati ira yekiro ndene Meru kukurukira utongeria bora bakarire nthi bachemania bariria maendeleo jara tukwenda pautu thaiji kira tukwenda tutikwenda kuona muntu ejete kurumithia MP betu ejete kurumithia governor wetu kana ejete kurumithia mutongeria no ri Meru na jau nijo ndeke kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndende na Mutindo Joka Ngangi North Imenti Meru TV. Ibaya sana MC Mwitonga no tubariboti na njira inkineru tutanambire na nteto cietu hakari na turiba miriki murweti mutwati sub county ni basi umiriti na muthuro kumeneria nyumba 10 nyuma ya korwa mwana wa miaka 11 na ritwa Ephantus Mwichwiri Mithika nende ni bakuromba thirikari kuyukiria nyumba 10 italia ria kiwatho ibreto kumethoni mwandiki wetu wa nteto Mukiri Nkunja.
Angethera mwana noro yi nkaurutheria oworwete asibatu tutaiberu nyambu ngurutho kanora nto bauba bakuibu nyambu mwana kareyire atewangitine ya reverend Mungathia ni akarina toriba miriki murwete mutwate subcounty Embu North baraba umirete na muthoro kumeneria nyumba 10 entereidi nontu bokorwa mwana muthaka wokuruba miaka 17 no Fantias Mucho imetheka ura woro inote wangitine yankoke ende bakiwa ati nyumba 10 tabati kwethereke yukirie italira korwa mto ende ukia kwethera imwetia kana na ya bati kwethera kiwatwa na wiku ikongolone biasharia rukirirwa narua mbere mwana mutanocia noroi ende thirikari ninkuwe bwithi usunguzi bobaraba morwete tumenye ni mbibiongwa biratumirorowa nonto uti muntu enaki ya kuorwa kinya muntu akethwa mwamba atenaki ya kuorwa nyumba 10 weto nyumba 10 ereterete manga kuma choboria kuma mabati mwakoro wengo nya nyumba arathangalaniria kinyathe mwana wengo arero na araiterwa nyumba 10 eu bate kuona lakini ende nyoka kwethe nyumba 10 kwero nyumba 10 ebati gwata twana to miaka 13 ka 14 beta baeta kumwendi ndene dai mukoro ate kuonaka dai mwakoro wengo ate komba okera nyumba ereto community ya kuthokia na yongwa niamba wangu niamba baba duri baeta wanto batanto baba waindane nyumba 10 yeu eithuluma bena ni kaba kora baba tena mbesa no ntoba kwenda ruanto mbesa barora nto beto nambia bara batena inya bakedia bakodhiria nsobi lakini kweno abakuwa nsobi ruwa ngaya boba nsobi ba bathira sikweno akoruwa boya no kuigwa iba marua mesia wonga mosio monana otemo sio monana yomo yotakoruwa nsobi lakini bara batena inya no to osure di thena kwa ye na ingwera kwa batu tomba karuta kendo tomba witathi maisena yeto kana ga gateya ende kana ga kwembia ko kumani genda korwa ogethi bunyu mbumia twathio kawai bunjo ko ma otori andere gori mwana oyore nyumba 10 weto nyumba 10 ne naseri ere muntu aye orowe kinya muntu orwane daenda suseriene kwa tu seriane o mwadhivu mwana oyo agendu seriene ate mwana ogelogeti miaka inya kobungwa agendu nya sukuru gethe kaya akareke biswa akareka kuiwa ana bakoro ana bani ni onto bote no turi batu turi antu to wasiari oy mwana gora mwana munini muno mwana tena miaka 16 riu ni bakuri kiotoke mwana kiumbe kwethea kikionekana na nyumba 10 bathithetie tendo ri ni babati kinya bakujukirwe talia ende untu noe mukariri wa nyumba 10 ye akanite maitia ya Bana mwana mikina murata document unorongo noto atatangwe murate atamanya kenya meriki saria kenya noto atamuta tamagora mtoto pale saria nakariba saria o thirikari yorwana no kethe nyumba 10 yorwete mono jo nyumba 10 etena kie kuorwana ni kuwata mwalifu iba mwendia seriene wale lianto baba kuorana bongo baba ari amba bambere batu kumathai tutakwenda nyumba 10 batu nyumba 10 ete ototathe kio torwa nonto torawa no totathe lakini ekweta oba na totaminya bibi otoma mwana orwa na kore baraba nene baraiya batoro wawa eri eto kore baraba raiya biki mwana oyo ande tunsere yana awati mawato yana kenda kwatuka mwana oyo nare mete tigari muntu abatu kore madirikari mwana oyo atawatwa ataminya kwa sabchibu agero na yete ataendunya ko ataditangwa mwana otekwa eta nako kuma tororo mwana re o mama tukia korora na betu ndegoro yatu akanya kodira kura siongo kodira kinyana na baba konda kura na baba mwana kura Nkeripotra Meru TV kuma Murwete Miriki Mutwate Subcounty Embu North Mbeta Mukiri Onkonja na riboti ya Mukiri Onkonja yetu kirakatanta kiri nteto sietu kazo se mwanya kiri barabonde bombo kunyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakondera kaita kathonge kayuri ni tharimo bya murungu mweninya bitawa Tirimbabu.